Biashara ba marigo thokoni atharene ni bareganite na rendekithia ria gutonya thokoni njeru na kumaruka muikanoni jwa arami bakiare baugite biashara yao iputaga muno antuni au na nio bonaga mugate jwa ntuku na kuogera marigo na kinya kujekira ngari ne baugite biashara bangu ni imera bingi ni bo batere gutonya thokoni na bo bacoke nyuma nini kenda kwebukana na mitino ejite turirwa marigo ije umenjerene tutina thina marigo kuma njerene inde batu aja turungami mitai nyingi muno kumaramine batu itugwitikiria marigo ije umenjerene inde je itaitia inde twina mibango yetu ya thoko tukauga antu bara benda iriaja bara ba serious nundu bibo karana bangu tubekire kinyomba ndene inde aja kwithwo kwina marigo nuntu thoko ije ni kamata marigo maingi muno nuntu rorira sironda gwaja every Monday sironda wa rori nkurukia rori 60 lakini marigo nuntu twithwa atwi na antu baingi muno baratete marigo guku jatenganira thoko nera still antu bagura marigo bationa nara bageta gwika kenda jekirwa ngari-ini because the space is small. Iria yetu ni nene na batu tukaturio tatongeria tukamaniji jarege kwenderwa ramine nderia kinya nyume rutara iko kipesi gike nene sana gya kwenderia marigo kwa marigo jakeja kuga aja gutonywa kinyomba nyantu bara batigaruka iko kinyangana bakinyangana na jarare rira kurete otemenya kinya kuogeri go nebura ririo kwa ununtu isaudiment yonde ija kwendia marigo ndarene itumba gwikwa kinyomba uma bwama tigutumirwa kibara ungi officer ba Meru County bagutumira kibara bakiwa bagaitanto na misinka batu tuyamba misinka na batu turantu bendete thiri muno inde benda thiri isasawa ura bakenda batu tutina thina inde ibamenyere thoko yetu tino ethamite thio twine public participation ni nya katiba ya Kenya kuga kwithwo kwina public participation antu baranirie na antu baita maoni yao na baba antu betera kwithwo kwina public participation baijete akibara na rito kuga ba gwita nyane ne ba polisi na ne ba polisi tutina thina nabo batu yote muntu kethwo era mine lamie kethwo egifuruaga ure furuaga na batu tina thina uti muntu akethera kinyo mora mine ende katika karuongo ka thoko batu kethwo turi au tukendagia marigo jetu na biashara ikaendelea kama kawaida na kethera bakoya tax batu turaja ibeje boje tax yao area je turungiaja miteje ria kwina batu aja gitwe nikenda atirisi kwetha kwina area mbega ya marigo na gaitindera twetha twina area nge mbega ya marigo aja tuliri kwina rami irori iri kuitie guru aja ri marigo jatitikirwa jeja aja ri umburia rori ira ita mitini yani iri kwikurukira kana ngari ira ikurukira naja ino tukwenda marigo ijeje ndeje aja ngejete rwego nendera rwego ne rwa chukuru nara indi tutigerami note kathangu kongo kinyeka irigo note kwenda kinyaramine funja muwe kura ni kwenda kunyanyi waja njirene kuna other means sia kuismantu jau ko kajara gatigiriro ora gakomba kunjo boga na kakangiriro boga kikero adiko mito 20 gutithira nja muwe therere aja